Pre nešto više od mesec dana nabavio sam društvenu igru koja se zove Koji je to emotikon? I dok sam razgledao različite emotikone, došao sam na ideju da snimim klip o mojih 10 omiljenih emotikona. A pošto je danas 31. decembar, pomoću svojih 10 omiljenih emotikona, ja ću vam poželeti novogodišnje želje. Na mestu broj 10 nalazi se aplauz. Često se dešava da ljudi učine neko dobro delo ili postignu neki uspeh, a da drugi to ne primete. Ako se to i vama desilo ove godine, ja želim da vas pohvalim za svaki uspeh koji ste postigli u 2025. godini i za svaki uspeh koji ste postigli od svog rođenja pa do današnjeg dana. Na 9. mestu je rođendanski emotikon ili emotikon koji slavi. Danas je poslednji dan tekuće godine i zbog toga vam želim prelepo slavlje večeras. Takođe, želim vam da vam u 2026. godini svaki dan bude kao rođendan ili kao Milodan. Zapravo, imam još jednu bolju želju. Želim vam da vam 1. januar bude kao rođendan, a svaki naredni dan za 10% bolji od pređašnjeg. U stvari, imam bolju želju i od ove. Želim vam da vam 1. januar bude srećniji od svih pređašnjih rođendana zajedno, a da vam svaki naredni dan bude za 1000% srećniji od svih srećnih dana koje ste ikada imali. Na 8. mestu se nalazi smajli koji asocira na sreću. Želim vam da vam svaki dan u 2026. godini bude srećan dan, odnosno Milodan, i da sve ono što sam vam poželeo pomoću smajlija na 9. mestu bude samo 0,1% od sreće koja vas čeka u narednom periodu. Na mestu broj 7 se nalazi ono što ja zovem drugarski emotikon. Ako se ikada budete osjećali tužno, izolovano ili usamljeno, i ako se osjećate kao da vam treba drug, evo, ja mogu da vam budem najbolji drug ikada. Idemo dalje, na 6. mestu se nalazi molitveni emotikon. Molitva je sastavni deo mog života, ja se molim Bogu svaki dan. Moj život je život na molitvi i to me podsjeća na pesmu grupe Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja se trudim da moj život bude u skladu sa tom pesmom. Moja molitva za vas je da vas Bog čuva u 2026. godini, da vam se ostvari sve što sam vam dosad poželeo i ono što ću vam poželeti u nastavku klipa. Na 5. mestu je strelica koja pogađa tačno u metu, tačno u centar i to me podsjeća na ostvarivanje ciljeva. Ja smatram da je veoma važno da imamo svoje ciljeve. Ja se nadam da ste ih ostvarili u 2025. godini i da ćete ih ostvariti još više u 2026. Ako pak trenutno nemate ciljeve, evo zapišite sada bar 3 cilja za 2026. godinu. A probajte i da stvorite svoj glavni životni cilj. I 2026. godine svaki dan idite ka njemu. Na 4. mestu se nalazi srce. Godina ima 31.536.000 sekundi. Zbog toga vam za 2026. godinu šaljem 31.536.000 srca. Po jedno srce za svaki sekund. U stvari ne. Kada već mogu da vam šaljem srca, onda vam šaljem po beskonačno srca za svaki sekund. Na 3. mestu se nalazi broj 100. Ono što želim vama, želim i sebi, a to je da u 2026. godini budete uspešni u svemu što radite, da vam rezultat uvek bude 10 od 10, 100 od 100, 1000 od 1000, beskonačno od beskonačno. Neka 2026. godina bude najuspešnija godina u istoriji čovečanstva. Na 2. mestu se nalazi anđelčić sa oreolom. U 2025. godini u nekim trenucima sam se osjećao veoma tužno i usamljeno i tada sam zamišljao da se družim sa anđelima i to me je smirivalo. A sve to uz pesmu pevačice Beyoncé Halo, odnosno Oreol. Neka u 2026. godini počne da se vidi i osjeća
vaš oreol. Želim vam da svakog dana budete kao anđeo i da drugi prema vama budu kao anđeli. I moj najomiljeniji emotikon od najomiljenijih emotikona jeste smiley sa zvezdanim očima. Ovaj emotikon me podsjeća na to šta ljudsko biće treba da bude. Ja verujem da smo svi stvoreni da budemo super zvezde, da ostvarimo svoje neverovatne potencijale, da unapredimo život na planeti Zemlji, da ona bude bolja posle nas nego pre nas i to upravo zbog nas. Stvoreni smo da se bavimo naukom i umetnošću i da dodamo što više boje i svetlosti u svoj život i život drugih ljudi. Ovaj emotikon vam govori da ste vi zvezda sa druge galaksije koja treba da transformiše ovaj svet. Neka 2026. godina bude godina kada vi postajete super zvezda.